hake je Bisram Gonch amchai ni ADC under ni je jaga thai tongmani amo tabuk tlangjak sinai Rajyapaal bo allow clarity ka jesapan protest khai tongdi omono borok nailia je Bisram Gonch amchai ni je village council hake ADC under tongmani amo illegal babe borok nogor panchayat hake general lo khobai kibika hake amono tui Bubagra post khlaika Facebook o jung joto thancha tongna nangu hnei hake jung kokti sanen nangu khana chini future hake chini thinang kamawi thangnai amde hakino je illegal babe je ADC je dokol khlaijak tongmani tai bongni khok bai thangmo sawi tongo borok ADC dokol khlainai hai irai hnei hake amo Tiprasa rok sinani nangu hnei Bubagra sau जो गवर्नमेंट का नोटिस निकला है विश्रामगंज में कि ये लोग हमारे ADC एरिया को लेना चाह रहे हैं, वो भी इल्लीगली। इससे हमारे तिपरासा लोगों को एक बात समझना चाहिए। जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, मैंने सुना है बहुत बार, हम ADC को दखल करेंगे। दखल का मतलब क्या होता है? कैप्चर। और ये जो विश्रामगंज में हो रहा है ये इल्लीगल कैप्चर है। ये लोग हमारा 6 शेड्यूल ADC को ख़त्म करके बंद करना चाहते हैं, जिसके लिए श्यामाचरण त्रिपुरा, द्रव कुमार यांग, नागेंद्र जमातिया, BK रांखोल ने पूरा ज़िंदगी फाइट किया और इतने साल के बाद ADC मिला। आज यही लोग हमारा ADC और 6 शेड्यूल को छीनकर हमें मजबूर करना चाह रहे हैं। आपको भी विचार करना है, क्या पार्टी इम्पोर्टेंट है या अपना बच्चे का भविष्य? क्या पार्टी इम्पोर्टेंट है या ADC? अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ पार्टी करेंगे और अपने बच्चे का भविष्य के बारे और अपना अधिकार के बारे बात नहीं करेंगे, तो आप जाकर आपको जो मर्जी आता है आप कीजिए। लेकिन प्रद्योत विक्रम माणिक्य, जिसको आप बुबाग्रा भी बोलते हैं कभी कभी, वो 1 इंच ज़मीन भी इलीगली ADC से बाहर जाने नहीं देगा। ये मेरा फुल एंड फाइनल कमिटमेंट है। अब आप विचार कीजिए, पार्टी करना है या जाति के बारे सोचना है। hake again chipano Bubagra ADC ni jaga riyah ni saka omono tui kokti sanai hake Bubagra o sukang norok nukhna je auto bangmani kwbangma Tiprasa lugurong no hake amono tui bo bongni borok rok bongni baksa boksu news paijak rok ekdom hamya klai sai tongo je lama road hamya tebo pollution bar nai tei tom jatra potre traffic bar nai hai irai nei Tiprasa rok no amte hai develop ni lama o tlangnani borok nai ya haisi te kaisa Roman script no tui je Kokborok subject hake Tiprasa rok je Roman script sani tonglai mani Roman script by Kokborok no sinai ni bagai amo chung kaisa 1G news ni biching tui nukha je tabuk je board exam o Kokborok subject no Roman script by sigaka as a student Roman script by sinai no romnai a student no fire khlaijak na bini mungo hine hage amo TBSC board ni biching tui borok meeting khalaye amo decision nawo hnei o newspaper o swijak hage amo kubuide sengra saimi haipano amo joshino kubuyingi tonghakai borok amo suja suji chung Bharat haktaro tongi tongphano amo no democratic country hini tongphano Tripura hao dictatorship ungi tongka mo bongni je muchungtui khlai tongka je Tiprasa rokni je mantai soktai rok omono joto seplewoi bongni oro thepanani nai tongka haise kubui kok sanan thangake hake o jaga no baksa buksu Tiprasa rok no rang bai paye je Bangla bhasha no wanjoi bosongni je bongni kok no o jagani agi raja amal ni simi choliwoi phayo hai irai hini sawoi borno tebo tongthroi sidmanani lubda na politics bing habai botebo or kotor chanani lubda wanjoi bosongni tamong nani bagi bo amte haiki kok sawi tong nijini dofa nijini Tiprasa ni je mani kok hake bini buslabo Kokborok Roman script haike English medium no pori tongo haiben bo amte hai kok sawi tongo hake je a je allow khayarok je kujuk sako tong nai ro Tipra hapang tuidul tong nai ro bongni busaboti rok bo English medium no pori tongo norok Bharat haktor gnangni norok jotono saimano orongkha English banyo cholibo tabuk joto jagao fan thangdi nungamo English haike Roman script banyo nung cholibo nung bank fan thangdi form fill up khanya ninga kin nung kaisa su account card ninga ka a jagao English banyo nangnai nung kut kasari fan thangdi a jagao jotono nung English bai nung kaisa puilani simi nung borma thang school admission nani charai ni simi nung ama nursery aro phano nung English haike Roman script ni simino nung cheng sawi phayo haike baikele bor ama ante hai saba ai kus sagao ka tai sanas ko kri ka joto jagao no tabuk English bai ni cholibo
hage borok bahai ke ama amte hai ke Tiprasa rok no ke deep fried khaini ni bage ama ante hai chesta khlai tong baksa boksu Tiprasa rok bo rang ni bage hai ni jini dofano na hami hami ke sai tong agi choliya bangla choliwo english choliya hai irai nei hai ke tabuk je Bharat ganangai India ganangai je English choli tongmani hai ajora bo Tripura o amte hekeno je Bangla script by joto kut kasari je rajani amal phano desh bidesh onyo rajyo onyo rajarok bai mili tongnai ni bagai borok Bangla kok use khayo Bangla script use khayo hake Manipur rogo ba amte hekeno use khlaijago hake tabuk to joto to Manipur amde hai wancha kok sane hai irai krible hake amu totally Tiprasa rong suklengna nayo bongni kokna tebo ko sakoti sana nayo chini Tiprasa rong ni je kok chini language chini identity sokomore bongni wancha slamna nayo haje kobi kok san ta kora te kun kok kre West Bengal ni rajbongshi rong nong nong na tabuk bo halang to ka bongni naine di norok search khlaiye mukhang chini haipano dofa te language ke bongning thaka hake nongni bukhani ko comment khlaidi o video sa like ready share khlaidi hambai khulumka kam tongmai